bebangadi bantu futhi uMaswati akhona but nje sa introduce wavele ngeMaswati bathi chenya nabo ngoba ukuthi lo sende sawenda bamangala nabo kwangazi ukuthi kathi sayicala lento kanti phela thina sinenhlanhla bonkosi live lethu ngivame kusho nje ukuthi lingi konke nawufuna tintsaba live likhona nawufuna imifula kunjalo nawufuna la kunethulwane khona konke lokho ku within 2 nahamba kakhulu 2 hours so it's convenient for ukushuta angikhulumi ke lebuntu bethu lesinabo thina seMaswati enhlonipho nalelo thando umuntu nje but kanza ba safe la khaya konke lokho kumele ukuthi the Hollywood ede la ngathi nako lokhu labakuthingako kuthi ke ngula cala kithi ke kuthi thina ke seMaswati siyakuvuma indloko siyabambisana yini ngiyibona ngafuna thina vele ngeke bede labantu live liyafa bantwana babulawa indlala ngithi nje kuloko bonkosi nje awu asibambisaneni bonkosi kube kuhle kakhulu ngiyabonga but nje kakhulu obvious ngeke phela ngicale ngibonge nje ngoba kakhulu mina sibonge phela abaningi believe leko ngibona bayibusisile le project futhi singebabo singaye phela umsathu lomnyama kulothuli londonda wasembelebeleni lowasuka wahlala phansi kwendedwa ngisho namangcwangu bayithe wena uphakathi Mabukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo